Ka khana lingkot Shapang Neymar Junior bat kijing job jong u. Parlok ngapnya subhaya pi sa season pat hakanik channel football kasi. Ka kerteng bahpura jong Neymar kadai Neymar da Silva Santos Junior. Lakhaya Neymar haka santarik benai web khat kendai spa kendai puar. Bat ukpa jong Neymar udai Neymar Santos SR. Bu player football ubala syong thai. Bat kakmi jong Neymar kadai ka Naidin Kon Calves. Ha kari Brazil ki pajba ki ijbhai ka football. Kumta Neymar u ijbhai ka football. Neymar Junior udai ukena ubah don sabha panelek kai football. Kumta haka kerta ka bakar wesnam. Neymar Junior ulej ban penyasono bat ka Santos FC. Ha usnam arajar kendai katba Neymar udang don hakerta ka ba kat nyusnam. Ulayo ban mi madan ningkong namta ka Santos FC. Ha usnam arajar karway Neymar Junior ulala panyarap ya ka Santos FC ban job ya ka Copa Libertadores. Ka jing job ban ningkong jong Neymar. Neymar layo ru ban kur ya ka kusnam Puskas Award ha usnam arajar karway. Neymar Junior umi madan ningkong ha usnam arajar kendai bat kado ha usnam arajar karlai ha ka Santos FC. Ha ka Santos Football Club Neymar ulayo ban tep hadu chispa lai pendeu goals haki arspa arsan teli kijing elekai. Ha usnam arajar karlai Neymar Junior ulalej ban penyasana bat ka FC Barcelona. Ha kador kumba pra million euro. Bat haka pisa India kapoi hadu kendai spa arsau klur tingka. Ha ka Barcelona Neymar ulayo ban lekai lang bat Messi bat Luis Suarez. Neymar Junior ulala banyara pika Barcelona ban job ika La Liga Arsen bat ika Copa del Rey Laisen ya ka UEFA Champions League season bat ika FIFA Club World Cup season. Neymar Junior haka FC Barcelona ulayo ban mi madan hadu chispa prapen rew teli kijing lekai bat ulayo ban tep hadu chispa san teli ki goals. Neymar Junior ulami na ka Barcelona haus nam arhajar khat nyew bat ulalej ban penyaso no bat ka PSG. Ka PSG ne Paris Saint-Germain klayo ban tit yu Neymar Junior na ka Barcelona haus nam arhajar khat nyew ha kador arspa ar million euro. Ha ka pisa India ka poi hadu arhajar laispa lifeway klur tingka. Neymar Junior haus nam arhajar khat nyew ukla long player barem dor tam na baro ki rang elekai football. Ha ka PSG Neymar Junior ulayo ban lek kai lang bat Mbappe. Neymar Junior rengkat bat Mbappe kilala ban yarap ya ka PSG ban job hadu san teli ki Ligue 1 title. Kartu katne teli ki French Cup title. Bat kilala ru ban yarap ya ka PSG ban poi ha ka Champions League final. Bat kila syarem no haka Bayern Munich. Neymar Junior ulayo ban mi madan hadu chispa nyuplai teli kijing elekai bat ulayo ban tep hadu chispa khat pra goals haka PSG. Neymar ulalej ban penyaso no bat ka Al Hilal ha usnam arhajar arpulai. Ha ubnai baningkong jong usnam arhajar arsan Neymar umi no naka Al Hilal bat ulej penyaso biang bat ka klub barim jong ka Santos FC. Tang kadne ka video ba menta kasngi parok ngan sapen mi ka video ka bakhamba akiwai pat kipor kublai shibun.